Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Magična moć imena. Kako imena oblikuju naš život? Iako ime ne biramo sami, ono ima snažan utjecaj na našu sudbinu, karakter pa čak i emocionalnu sreću. Ime koje nosimo nosi specifičnu vibraciju i energiju koja može oblikovati naša životna putovanja. Mnogi vjeruju da ime nije samo oznaka koja nas prepoznaje, već snažan simbol koji ima duboko ukorijenjeno značenje. Ime koje nam roditelji daju često ne samo da definiše naš identitet, već i nosi određene karmičke lekcije i energije koje utiču na naše ponašanje, emocije pa čak i životne izazove. Ljiljana. Kao primjer možemo uzeti ime Ljiljana. Mnoge žene sa ovim imenom prepoznaju sebe kao vrlo komunikativne, empatične i društvene, ali često se suočavaju sa problemima u ljubavi. Njihova nježnost i emocionalna otpornost mogu ih učiniti idealistima u vezi, što ponekad dovodi do nesreće i nezadovoljstva. Iako se trude i ulažu mnogo u odnose, često ne uspijevaju da pronađu srodnu dušu koja bi ih ispunila. Ovo ime ima specifičnu vibraciju koja ih vodi kroz život pun ljubavnih izazova, ali i lekcija u vezi sa samopouzdanjem i emocionalnom ravnotežom. Marko. Ime Marko nosi energiju liderstva, snage i samospoznaje. Osobe s ovim imenom često su prepoznate kao osobe koje teže velikim dostignućima i imaju sposobnost da vode druge. Osobe sa imenom Marko su često ambiciozni, svestrani i sposobni da se prilagode različitim životnim okolnostima. Međutim, njihova težnja za uspjehom može ih učiniti povremeno previše fokusirani na materijalni svijet, pa im je ponekad teško da nađu ravnotežu između posla i privatnog života. Ana. Ime Ana nosi veoma snažnu energiju nježnosti, intuitivnosti i unutarnje snage. Žene sa ovim imenom često su prepoznate po svojoj emocionalnoj dubini i sposobnosti da prepoznaju potrebe drugih. Iako su osobe sa imenom Ana vrlo snažne i suosjećajne, često previše žrtvuju sebe za druge, što ih može dovesti do osjećaja iscrpljenosti i nesreće. Međutim, njihova unutrašnja snaga često im pomaže da se podignu iznad izazova i pronađu unutrašnju ravnotežu. Nikola. Nikola je ime koje nosi energiju dinamičnosti i avanturizma. Osobe sa ovim imenom obožavaju slobodu, izazove i nove avanture. Često su prepoznati kao ljudi s velikom energijom i entuzijazmom za život, koji se ne boje da preuzmu rizik. Međutim, ponekad njihova potreba za slobodom može dovesti do nesigurnosti u dugoročnim vezama, jer im je teško da se odluče. Ipak, osobe sa imenom Nikola često se nalaze u centru zbivanja i znaju kako da inspirišu druge. Jovana. Ime Jovana nosi energiju kreativnosti, emotivnosti i hrabrosti. Žene sa ovim imenom često su umjetnički nadarene i prepoznate po svojoj sposobnosti da stvaraju i izražavaju sebe. Jovana je osoba koja je vrlo emotivna i empatična, te je često za druge tu, pružajući im podršku i ljubav. Međutim, ponekada njihova pretjerana emotivnost može dovesti do preopterećenosti i stresa, jer uzimaju previše sve k srcu. Ipak, Jovana je osoba koja, iako suočena sa izazovima, pokazuje izuzetnu hrabrost i sposobnost da se izbori za ono što želi i u tome uspije. Mirza.
Ime Mirza nosi energiju kreativnosti, duhovnosti i unutrašnje snage. Ljudi sa ovim imenom često su vrlo harizmatični i imaju sposobnost da nađu humor u svakoj situaciji. Mirza je osoba koja teži postizanju svojih ciljeva sa puno strasti i volje. Međutim, ponekad njihova impulsivnost može dovesti do nepromišljenih odluka koje kasnije treba ispraviti. Iako su često kreativni i maštoviti, Mirza treba naučiti da balansira svoj entuzijazam sa odgovornošću. Petar je ime koje nosi snagu, odlučnost i veliku odgovornost. Osoba s ovim imenom često se ističe kao lider i osoba na koju se drugi oslanjaju. Petar je vrlo odgovoran i posvećen svojim ciljevima, a njegova snaga volje mu omogućava da prevaziđe prepreke. Iako je ponekad ozbiljan i introvertan, Petar ima veliku unutarnju snagu koja ga vodi kroz život. Ponekad, međutim, previše snage i kontrole može učiniti da se povuče u sebe i teže se otvara prema drugima što je stariji. Samir je ime koje nosi energiju strasti, odanosti i upornosti. Osobe sa ovim imenom su često vrlo strestrane i posvećene u svim aspektima života. Samir je osoba koja je odana porodici i prijateljima, a njegova upornost pomaže mu da prevaziđe životne prepreke. Međutim, zbog njegove duboke emocionalne posvećenosti može se lako predvidjeti kako stvari ne idu kako su planirali. Važno je da Samir nauči da balansira svoje očekivanje s realnošću. Alma je ime koje nosi energiju, saosjećajnost i unutrašnju harmoniju. Osobe sa ovim imenom su često vrlo empatične i emocionalno inteligentne, sposobne da pruže ljubav i podršku svakome kojim se obrati. Alma je osoba koja teži miru i ravnoteži u životu, a njena suosjećajnost omogućava joj da ostvari snažne i harmonične veze sa drugima. Međutim, Alma mora biti oprezna da ne dopušta da je prekomjerna emocionalna ulaganje iscrpe. Ime Damir nosi energiju izdržljivosti, ambicije i borbenosti. Osobe sa ovim imenom često su odlučne, hrabre i spremne da se bore za svoje ciljeve. Damir je osoba koja teži uspjehu i uvijek traži način da poboljša svoju situaciju. Njegova ambicija ponekad može biti toliko snažna da zanemaruje druge aspekte života poput emocionalnih potreba. Ipak, Damir je osoba koja uvijek iznova pronalazi snagu da ide naprijed bez obzira na prepreke. Ime Leila nosi energiju tajanstvenosti, strasti i unutrašnje snage. Žene sa ovim imenom su često misteriozne, privlačne i strastvene, s dubokim unutrašnjim svijetom. Leila ima sposobnost da privuče pažnju drugih, a njena svestranost čini je snažnim vođom i inspiracijom. Ipak, zbog svoje duboke emocionalne prirode, Leila se ponekad može povući u sebe i postati previše introspektivna, što može otežati njeno otvaranje prema svijetu. Ukoliko želite saznati značaj vašeg imena, ispod videa upišite u komentaru vaše ime. Treća dimenzija Magic. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic.